Hello, agus fáilte hiag na seachtainí mas máil seachtainí ghlaciad na seachtainí is me sé Hugh McGilly cheada agus ní acha se le fatan le agus tá mar meáil má cant darnáid leis an loch féchananta agus ní leis na daoine a bhím genú an pádcréile seá lá fe míad san má cant lá Harbh gach le tá sin dífa. Tá óí mágu tá man seo le muid cóleacha le muid cairde ar dúspáir tá seo le aine bhuiir aine go mar tú. Mai, chroní mé sibse, Tás go bhfuil gur chroní tú an lochtéisiirte caiiciis sílam ó choní mu a chéile dín lá agus sin get bugurráda dúsa ó héh bheith teachta chéile as a caiint seis agus bín an fiction í ólar má an teatan. There's attachment issues ag aine ná or can time there commitment issues I can't be commitment issues to an seo fásta. Le James O'Flaher the James Tabhair. Yeah, go can't complain. My just héis cuaimmert agus a ráis duna an phodchraoladh le was cards is siar. So agus man seo le gibí in my it's a hero agus I think going chéadúr ó Hosmus a páte tá in full HD me go mic new fáteing. So bannig sótas och éis mé mis go leor ASMR is an Eagrán se. James, ní muid garing na microphones a phléiscú leis an méid rá Connemara energy at ag teach má as an Russian. Bhí airne tú like a tarrant siar sinna fág gur thugmuid an microphone shite sin dit because sinam gur uncut James raw full James an ummerke le ha couple dingy te géistart so sequel go uncut James uncut James starring Jack Black. Oh yeah, Morris Carr. No sig James the like an mic a fóg mai fiúig like na Seání bio is Fáilte festart like up close and personal leis microphone. Yeah. Sin ASMR the ending your bhí James a fágu. And let me tell you, shock size gas because Tamajanish Eagrán céad is a heen. So like Eagrán 101, like Seansálaithe 101, like Cadade the Zoe 101. Oh, Zoe 101, tá landing you ag punch Seanish. But like Tasha kill the gases because obviously be kosher allworoging. Le hai an céadú Eagrán the amar dá going muid sí club chun na Gaeilge ar chuidir fád an sin bhí muid sin réitna agus inis it's like oh right okay right Rashji kids back to regularly scheduled programming Jimmer one shift salt as an kosher a bhí club. Oh, bhí sé co-special do bhaig mé as dúirt me sin ar gúismein céad bháidin eile gromachrí just colán. Like an néid daoine a hánaí agus a thug takeíocht dúinn agus nuair tá déanana phodchraoladh uaireanta ní liscut cé a géisteach agus cé tar an taobhile an microphone agus nar chuní muid is sin rud streis faoin na Seání beon an na daoine hánaí staidir siad áéis muid le bheith an teachtain agus is bralinn an phodchraoladh so sin just go special do. Is bhí ar good cardide le gan agus thug club chunú as radio rira takeíocht ionta dúinn ar an ihe so yeah, bhí amar dói agumsa. Don't know about you. Well, I think gur ó fiáú allhór ag gnáam bhí James ón tamtearna bhí James ag an conrú because the tamtearnach bhí slight slipping out, but in tam seo James Jimmer one tú soltas. Yeah, dáma mar hasasa am rá chos go glunich ar fad. Agus ní tarlíonn sin rá vinnic. No. Ní rom a horizontally in faointach an edit, so we'll say so pros and cons. an lucky tosa seo Hugh ach bhí cótha ag bun a staire ag globa conrú agus deirg sé faoi bheith curma ar an staire agus ní ro a cóir sin an nar bhí sin an airí so James fair play. Is chunkara who James? Is chunkara than Sky who? My dear locht the verlo man of the people was as go mis chríd an am dacker chun go mé an seal ní seáin de daine tá mis sin like chum seach stint crua aibre sin sit si stair sin
Le níoch má cínte dearfa nach dána se go aon den eile I ríis go brach. Not all heroes wear capes. Caitheann siad scarf do chud cur just so gin wrapped heart ar le acu. Bí mustache acu is pinta Guinness. Sin heroes eile. I mean, you're cad to pinta. Shouldn't know the style. Roll like ain like intasarv like were you like a real surprise VR vanish ner hossi was show like in die hoisha because like ner flanning through the shot. I think Foster flan through the I guess like to Keller like K dagger on that end road. It's like can't die even Fugh or Wormwood you can punch a shot. But like intas VR ner a hoy much mags be like gang Steve Fonnertlin and yeah, I'd say was that like ner hossen to get a oka to heart. Check us like kosher a bit like easier to go like will then actually got a techt agus will ein got a sauce once as like so they were agus I go do go in earth net the great kosher gomana dini saltas agus chin need a chin af ni smooth brew freshen er tan trúing er starchi gerdini ni smooth salt once as like meal moods ni on go moods in yarn and kosher go moods on lag on entertainment version so ceam sé gúine sé ionintach má bhí sé gáling daoine ag an daoine gádaí faoi na rudí seafuach a dúsmúd agus daoine ggó is craic acu agus chunaí cheapan fearhás. Bhí ná plódaí ag tíomh bhí mu isteán, so sin áling le bheiceáil le agus mí a buocht a ríis as gata na tháinig amach chun an takeíocht sin na thuirt chuine agus méal flocha le chéile. Sílam gro beidir brew gitbug breis mí alagur seo an céad agran agus bhí sort build up mór an agus chur muine béim ar an kosher element agus bhí muidir an radio caiinfí bhí muidir really I brew seo so bhí mise go bhí gur rommuid níos fear ná riú. Bhí mu just comporda bhí flóg deas ó gin tá muid cóclaachtaí eile na céilenis goil sort tá a gin céin dói le Hugh lena céiles bínas gon cadéit an de cé dunella go rá gona. So just bhí me gro an seo bio an tarviú le gur irí go hínta leis. So munar éistin ar bhí leis go fáil tá sé ar fáil cé an fodcréile má tá cí éiste leis chumuid an clipbug sa bhí an. Sorry, and there's sin rud fin radio and sin I just ring my covenant fasta ar an airgad the Wallywood don ICCP an Irish Palestine Solidarity Campaign. Caiú sin a bíú ná Hugh caiú an so bhí mit genu aglah ar an radio or radio na Gaeilge nationalta radio nationalta de tíre ar bléire cin na chláirithe is mó an station bín ahanana géisteart daoine ága daoine sinne ar fad de tír bín daoine géisteart le anniuhreis under cookie antics agus chuir ar ceisteáin le tartar ar aglah agus mar Gary Vinu gur muidir bháilú airgid le haid an IPSV an Irish Palestine Solidarity Campaign. Ach bhí mise Smock Alley bhí mar fáil ré le drama dhéanú agus níor mar ruí spuitiú rá tíach agus mé Gary an facail na faclú ra agus dúirtmar an radio gur muid bailú airgidtá siadam ahan cairnas a hahain an IPSC dúirman ISPCA an ISPCC an ISPCC ACC ACDC PDF ahan le rud seachas an IPSC. Agus buine sin ará like le the whole shoulder I airgid really turtaíocht den carnacht agus dúirtí like airgid den carnacht an bhí seo le But thinking like céin carnas tá sé like chuigar a animniú an sin céin cin was an am san airgid a thuirtaífa. Cheap pobl éisteach a radio na Gaeltachta gur ómud I bailú an éad airgid gur was anna thuirt go after 8 carnacht ar nós Live Aid bhí me genu feed the world is tí in is tí club gan in na Gaeilge. Sin rud eile go gad in buchas a gáil le daoine fáine mar gur iúí le €1,000,000 óháilú den IPSC. Woo! So sin do bhar go leor daoine bhínta flathúil agus meall go raffle agin arníthe so buic na daoine thug dúisinaí dúinn don raffle. Bhí coppla dúscánta istíonn sin agus bhain daoine an soltas sílam gitbug de commórtaíocht idir daoine chuine na dúisina.
agus Sorry. ará fix on, but look, bug mo dry. One imsa soltas a hannar bhfuil me sin rud is táhachtta. You know, Yeah, it's just yeah. bhí sé Sparrow size- again, Leor. Yeah, bhí sé 6 gramhar gur bhfuil just Virginia a hanna rud a bhí ar an staite, but you know, sinna dóid dobar se má. Ceir henge an ócas dat Hugh. Maar het is dat chun ceist seo, so ceist chute ceir Is fuair ma. Na bhí hated every last minute of it. No, bhí amar dóigm like whatever agus bhí an, you know, tá an club cho special to dúsa mar et, like, you know, it's just et a bím Harvard gach seachtain si go bunta seo. Agus bhín gcóí amachtaí ar siúil agus, you know, but bhí se có gas nach hainnear na Virginia ruding after le cheile go dtí an punta sin is tí sa club. So bhhain se anis go bhfuil like, you know, a hanna a rud gur bhhailm a rag go bhfuil gentogum sa club, you know, is féidirm a rag go bhfuil Gaeilge gentogum sin is féidirm a rag go bhfuil like, you know, amachtaí agus bhí is féidirm a rag gur nearn was na Seansálaithe sin fásta, so bhí mar chós in school which kill, and then just bhí crackadáigan agus fásta then bhí íhín na Gaeilgeáils an íhínéisian, you know, bhí féile bug phodchraoladh ar siúil, bhí amar dóigm and sin fásta cé gur chaithma like €30 ar Eddie Rockets, cos current stad leis an deal agus tarint should do agus just chur mar cash le burger agus chips agus jaw agus bhí siad like ní deal é seo níos mó, and I was like, oh yeah, sin animated sinú. Bhí má cho James, bhí má cho farga. Bhí má literally, bhí má hain, bhí má one soltas and crack agus an cóúidir leis an birch atá nu sé ganas ar club na halbum chun Gaeilge le Áine agus le Sraith. Bhí amar dóigan agus chu mis ceist le ha burger agus chip agus jock just mar gra a dhéanam aon cheile agus bhí se like, yeah, ní bheith deal bíon, like, so like, oh yeah, bhí sin grand. Bhí se fí chuig, bhí like €6 le ha burger agus a bhí má scanlathe. Bhí se ho ách. In fairness, bhí tosa é chat ó ócáile cumáid, bhí tosa dúrnach leor tá seig Oh yeah. So bhí tosa é lá graithe bhegat, bhí just a géirí burger bug agat. Bhí man é genú drama ar státe, bhí man é go má sin cast, bhí man é, you know, but was a thing na bhaach man a fad an le, agus sin like, do you know what, rá siar hin club, fecha man gang, be amar dóigan, agus an sin, chaith man níos mó ar an burger na chaith ma ar an taxi na bhála. Bhí ma fuming. Bhí ma fuming. Agus tá go fáil. Ach, seach an burger bhí an ihe go hinnta. Bhí mis an don phodchraoladh bio agus, well, caiimara an iireachta chuir na chalíní stas an ihe. Landa me agus just bhí bandearg agus glisir ahanach, bhí mil sean acu do gaoine, bhí stuff acu le gramú ar Áine daoine, bhí just ihe dói acu, bhí clíana mar ban an tí den ihe, bhí just chuir siad an neirte as bhí manglum deas acu. Bhí crackar dói, you know, mull mór chalíní i seacht le chéile, mull mór ra. Níama has muitiúna gur bééis sin, like, you know, like representation might on the stíle had de frilatar radio rira, like tá, you know, tá ihuain manglum you know, Buddhist was like be like icebreakers acu, you know, vi you know, play an etch mashi gomai whatever, vi and made stuff for shilaku agus ní revision. It was in true ogin ar stache la yeah Mike it just roast like hella on score slua just it cur she's whole alker hella just really like going for the jugular like sorry vi Asha agus hahan se le daoine. Oh yeah, but shouldn't have brought them around like go shouldn't steal different go you know Misha Cahu feckin minis GA jersey agus tá spuesta an le rud ní bháin hén go muid bhí roast a chéile ach bhín slú a mu a roast á freisin so vision. Oh yeah, níor ceisi tíir sin. Bhí cúpla rud le rá ag cardis agin go bhí. Ní rom mai súla sin. Tá go fálig smuitiú ar an facail emotional slut. Bhí cúna ina heckler den deir seachna, deirhí me sin. So ag pointháin mis ag gáil buchas leis an marteach goh se as rá, you know, tá príiste a bhirt goh tá si có deascail si mo híal agus scrad in cúna gú. Trust na jober. I was like, oh, tá bh kitbu creamer sin agus a sin gléisi Slaughter James as lei chun le emotional slush ar Hugh. Yeah. Yeah. Beidir go se Beidir se tugan do you know what?
Cur fragris ja ar Instagram. Má ceapan tusa gur emotional slut é ná please le a hot. Sé emotional slut though, ní hiigem really an term sin. Just without the benefits. Nach sin just friend zone? No? Oh, well dirt. No. There's romantics. Yeah. Tá lad an tá rapper in Bailaclia dar bhainnim ní habhúla go sa gran. Finchí an taim tar agus táim sir whatever. So really just ceall really mai ag fásta bí cartah é streamal. But bhfuil Peter gobar le car lomsa agus bhfuil cin much housemates leis I má whatever. Agus dúirte le finchí tá Hugh tá man napóí le Hugh. Agus dúirt finchí. An le ama eice má tá a gcónaí like a maid sin like mrá leis bí a gcónaí like can't whatever. But they're Liam, but like yes, you got a mala and then you be acu like just like to encourage or law or father whatever. I guess there's your man. He's like Shannon wrote this bronach or call him out. Just fucking caught to go home on Fine Mus. Go hellas go home on Fine Mus. Ach tagalúir is the vesties in a chalíní, come on. Yeah, agus is brela mission. It's brela mission. Agus Jarthar Giminic bei mission and token straight and seeing Landwood groupie courage of us that so it's brela mission, but we should just gas like Gabation Kilda and this go Tegel Ella which is emotional slut. Your whole my Rio agus Bimage Gusa J and Giminic. Yeah. Careful good. Bhí cúpla cean eile, bhí cúpla más eile ón slua stoilm. Sílam gúirt má chul cethir go mím really gafal a rudaí. Yeah. Déan pointe go sé kind of brónach like Luisi na obsessions like bhí agam mar dhéag Twilight, High School Musical, One Direction, Harry Potter. Agus céidir bhí duine na kind faoi obsession ag an tógam faoi láthair. Thosa? We Gilmore Girls? No, well, we friends. I mean, friends. Friends. Iraq or Ratjar so necessary. Tasha Dusa. Listen, Bronarm the ending to Gesha because the Gaffala friends, but the Dusa is Bratjar. Fush Ogum le Katigan Arkham friends going in to Tosan. Ni Kerm she friends are shul ach nur nachwil me igiri ardhort and telefish as to me igiri ardhort macharja. Agus jazz a bheith an nó. Mar hiag le bhar siúil sa cúlra as gan arcar. As bím sis muitiú, mé just cí chat jazz bheith gom le Hugh, so choirí me friends ar cúil. Arde her or the Hudge friends. So no one told you life was gonna be this way. The army in it, the brother. Cé go oglarm nach mé Lord le cheile chuéis sin dhéana rud idir le cheile. Bhí sílam gur dobar se má anis agus go le carcadár. Anis tó seán ceistó so tá néon céad agar na dhéanú, agus seo inis agar céad sa hín. Dé mu chola dhéanú le agar an dhéchéad. Seán rud, sin faoin amata let's see, céad seachtain ó inniu ón amatagan seo má bé sin. Again, me honored lahai and fihe shay. Tourist down the. Yeah, chance lay on tour or fud and doing. Oh, bralum shiniana. Yeah, Misha Kawai. Just cafe and Gaeilge fud and doing, shoving it down people's throats. Sorry, it can't be shoving it down people's throats faster. Seachtainí na Gaeilge honna díobh go okay. Samsa Corm is going to can't say shoving it down people's throats. We were like, Hugh, hard, but not that hard. Not hard or. Ní a bunch sin go fáil. No. But no, yeah. Snag it on. Snag a Gaeilge. Snag sonna díomh Snag sonna. What's good Jay? And kids, sin an céad aimime le go jiglinn bhegan de agran céad. Bé muine mar ambassadorí de Seachtain na Gaeilge an sure Saoly. Agus on manifest. Tagline of it saying not snag. Snog Gaeilge. Yeah.
just snag us. Má shift an tú Gaeilge Pógin dom. tú go má thugad tú pógin be go Gaeilge go hon na focail lu go ag Gaeilge sin isteach a chorp. Sinna dá obair teab. Se go hééisce sin. Sinna fáil go dearan siúd úsáid de teanga. Sinna fáil go dearan today. Belchin, do you know what Jay Harla though is go Wihimaging past Levemar ambassador agus then bitch like all right amla Irk Swiss Hugh and agus James the Lord like yella agus clutch should Eagrán done episode done pod criú shows which is like how much fun Ray ní féidirling the lad shop more anadí an changa on am show. Well be that's in the Gaeilge go ma on mléile mé all tá Gaeilge just go chun king Brandon kneecap agus an fógra a journey go mééis sé dead Jimmy Fallon like what sin Seamus ó foiil an sinna time with her sé onkla Seamus a foiil an is a carú as no lochí dufu fógan by dad fógan by dad like carpool karaoke chuil sé an tem go mé go me má bán Walkings nó go America agus go si a sián agus rá gí go na man a gur me le television gus tí a gon tú léir donkel. siú ní me gebh mar nepo baby le Bobby Nepo come on sémas ó bhil come on ní me ge a fucking tató sin le mis ge bheith mar rá chu go latéin na géimbaní na glacu latéin ní exactly an job to fresh like Ruku Bashtu Seamus said like his brother got left fucking Jimmy fuck off thanks ring down the look of Gaeilge be lost Gaeilge ní cap Bhín córa seágin an airí fastan ar bhín rud amán le Paul Vescal agus a gang sin agus rud mar sin, but like sin go just caiimiid just aontais. Fran gotí chola dhéanúdón ar so tá Gaeilge coolnas mar Well bhín Gaeilge cool gcónaí just tá dí dearm se coolnas. But chola dhéanúnas nar go se mainstreamer because tá Virginia ceá a size hip underground gin dhéanú le nar tá a hanile dunne ag glóirt Gaeilge Tá Virginia fála hiú leis a lein rudaí leir so am Beidir out there nis go on. Tás mu a fólam Scots Gaelic agus sin was like was that like bé was níos gnéisiúil agus sin like is cinná like evolution go Pokemon mu bheits an so like go was creeds in the Celtic languages a lug agus bé Breton Brahanish Cedréile but had an Isle of Man Manx well Manx is in a focail hain sílim Tá ggurc fríd am faclar bíg an Scotland fecha cén Gaeilge atá ar cén Gaelic atá ar Seansálaithe phodchraoladh. So tá mu mar Squirtles be go fi láir agus tá mu just i ggéire a bheith mar Bulbasaurs. Tá me just ranis i delní choín. We're coming for you leis an phodchraoladh idir Gaelic agus Gaeilge. So tá couple focail go féirling úsáid thuling a bheith mór busartíigh sin seansar thuling a bheith mór foilige agus sin chancellor / harem scarum / reckless person na foilige glúine bheith mar sin. Na foilige. Ceapan go bin córa mar hanga go bhfuil cúpla focail acu le chancers so dúine níorón a Seansálaithe ach le seo sin ra ar like EU a bhaith don cultúr ar fad gro arthú bheith níl actually go leor focail aginne le chuirsís mar oíche tú caiimiid sinna cinnte go bhfuil ahanana le rud chuirsís agan gas. Mis sasa, absolutely. Bhí me sé Gary Scots Gaelic ólam
Tomlin. Bhí sin like Yeah, bhí seamsa Duolingo ach sin mar an ggéarna, yeah. Rus mas Duolingo just chuir notifications ad chula lá. Yeah. Yeah, No. sin dá brite. Gwna dit fólum. A stoppa sé é tamil in mágan tú fád a glóir stoppa si de chuteachtar beagad. So cos le chula cadú bhí. Bhí go Dinner bí. Lua is a dirty. I was like, fuck it. Tasam and Jake could cheer at James Lora. Basically, it was like a Roma and non genuine like new. Deiste gom Tá éir aine chomáisi nó agad deir chéile. Tá má héal cho brónach go even fágad apps ma. Well, ghosted Duolingo Duolingo. Fucking ghost away Duolingo. Sin their task is go the arc. Well, listen. Well, look, Neil, apps be open to these mobs, so ní féidirlum a bheith ag relate a lot. An bhirt go bh glacu sos sorto Yeah. na man ar bhealach bháin nó bailach eile. Or dating apps with mission. Yeah, like you just agus an sin tá James a ghlac sos na man hóisiilta. Yeah. sorry, yeah, ring my jarmers for sure. So listen, just because that James Glocku sauce as the man hosted it, ni cap and ni craic and shin goes just go humlan egg came through the marat. You know, he's just Kai should have to have the digits in it. She could punch a shot. Sean different line. You know, aber the Jerry much the ever phone pocket and sure in there. Sholas agus English literature. Hey, look, come she's the root, let's go. Can you make she's the root? With your email. Like an email. I can actually grab now. Go was a consfui and unlettertion and a kid aggro. But show 101 because how shiny is Ah, here we go, full circle. I should the Seachtainí. I'm a drag. No, yeah, just make a British go up. So, if you sure look more if it got in it, Gera tangle in the like so. You wish it, my miss out in the edition. So, Bisha. Don't underestimate yourself and your own presence. Gary James. And Gaeilge sin guy mission na TikTok shot a sawal hig my phone. Is either Hugh Hugged or a guy. No, it's not sharing their WhatsApp. Oh, but then there's a Nosk and Ryan, yeah, it's no, just show their TikTok because nervous my dash like a young couple shot bay more. It's fish on like a rash. I'm like so. Rin McCarrish and Neuroan because they're Harrow Sugumsig or fresh Araelish snap. So if you miss just a Hyalu like TikTok's like in Tamar Fad, whatever. To like gang the thing on the Hyam say like Ahan the Rodaku because the For You page on Ashta Ogumsa. Like ni really Hyaling stuff Hugish because the target just so it's rather go running it go like which you can't read going like what you feel like, you know, wrestling or clicky or whatever. Agus the car togum agus Tasha more wrestler. Like it's possible leve more wrestler. It's because a fanboy character. Niakame biographer. Niakame actually wrestling, but tama interesting. Yeah, it's a groupie. Let me tell you now, Áine. A handle am current just was progress pics because gym Kermsa Chocolate like being like my Hugh King. Fair play. But for Sharayla TikTok about Tomo Agus Shinhanik Sharash, Agus Visha like, oh Harut Malak or from a Railish Napshot. Agus we just like negate the memes. Oh, like couple of me like for Sharayla like the high Tomo Fada like so it was like, you know, memes of like grammar like 3V hunt and this should tell like you know in Cohexla or Harvey. So we should cost like a golf fridge like you know the time capsule shouldn't have find this you know or skull or whatever. Oh sorry. Caiime running than Steve. Avi ho scanla. Ho scanla. It's like as in like to my Gary Fub bless. Ner a Harlow shot this. Oh no, James. Neil to Ray shot, right? Okay. Misha and we ag fel mal or in Cadine. Agus fi mum we in Trinity agus vi mu agus an ced dinne a roar mud la vi should ask to now agus mi general thing like whatever because 30 mar and Gaeilge gum so like you know agus but 30 yenny mar in those agus vi train Gaeilge kiki agus 30 car like sure vi banchen or Gael skull so how much a cash you like Kane skull it didn't all be too on agus 30 calls to Ali agus shouldn't skull Karen vi misher so we like well test go will do ginchen break because like vi misher and skull Karen agus test Kane size moon sure attention like gan end out fail Gaeilge agus too flaga
agus dúirt má céim blian dúir chuir sé ceis armsa céim blianú tú an agus dúir mar sé críí me sé dhéhir sa sé agus dúirte se seo dalta cá an na tróide dúirtí ó Creaní tusa an blian solar hasí mise and like ho ancient agus ho like chuim mar gruigur fad lia like hí na laughter lines ar fad the chatiste bhí sé ar nós like you know in like the Quest for the Holy Grail like in Indiana Jones scan or whatever like they're all in shun stuff and he just turns to dust to meet like Shinra the Harley do so Oh no, I get that. Bhí mé istí mo chean bonscoil ihéidir cédaoin le tafadíanú le grúpa a bhain sínsa an airí. Agus bhí na daoine seo le ina daltaí atá anis sa bhanscoil gro mise an Gemlíon ó hin. Agus bhí mise i go mórta sínsa Gemlíon ó hin. Agus Dearden den na calníir ó céin grúpa rota sa an. I was like, oh, croc na gaithe tá an video or YouTube. Is dúirt oh yeah, chuní me an cean sin. Ní rahan si mé ó ní sean. Dúirt si nar arc mé cos le. Bhí mé aged up. Seachtainí san ní sean. How old am I? Cé go sean is arc of inis nach nadín siad mé. Ó bhí mé seachtainí. Yeah, ag bucail an Botox and sin bhí sí ar bhá dháil. Chumise seach mo han meánscáil ó lá hána agus ní man am bhheach in na timppólís nó. Bhí áíon erid le ce go mór an áú i gan de bliana le. No, bhíon rang Gaeilge an sin. Sin no. Fád agus Tás am Peter go me chuníos am héine isach bhfuil le máiste ó choirí fós múna sa rang seo. Á, maiiste a choí mar le blianta. Mar le blianta. Seanar sin a múna bot. Oh my lord. Yeah, listen lads, I'm gur Sean agus faoi náma tá de Eagrán dhéiche bu ní sin éis so. I say go ring an podcast seo chechasús me no mam sa fucking napó. Yeah, I think so. Yeah, caiim sin much tablets a bhacu so sé lí. Gur míle maigus lu géis le seanslaí a bimid ar na man hosta ar Instagram ag seansaí ar Twitter ar seansaí agus ar YouTube ar go éí gáanta a eáil an sin chu maiid ar Spotify go bí éit géir. Ná sé le just muidir lá na man hosta agus just cean lovingly stare ag an trúáing é am smileat cos ní stoppi mis tú. Ma géir aine am na man hosta, ma smileat aine stockál seáú saí it's chuige géir aine Amsterdam hosta mar anywhere Instagram, anywhere ar Twitter agus anywhere ar TikTok. Ma géir James Amsterdam hosta mar fláir tach ar Instagram, fláir tach ar Twitter agus fláir tach ar TikTok ní féirling tinú cinse go méid gibí ar ahanana le rud a fecinn tú ar contas Instagram James, but béisio an seán na seansaí so sin rud táhachttaí. Agus mas géir a hé Amsterdam hosta tá mar Hugh Carhiúr ar Twitter, Hugh Carhiúr ar Instagram agus just gra Hugh Car ar TikTok. Léon rud eile gaiid flogalanis solar chainwood arás hig a nursing home. Ní se enemy on hosta. This is an old person. Oh, sorry, yeah. I'll get back to you. Yeah. You know. You know what? Talk about ever James Stevenish. 9 and your James. 1. No. Okay, no. The Mr. Garjari shot. 3. So they're doxing them with James. He fairly show you. But he insults Jerry shot to get Agus pay much rash or each guy will Eagrán there the shots there. So One.